fase o di couching ka lla matswale ba tlile ba ema couching so ba re he mosadi se wa lla ka re wa bona gore monna wa go o to thosa mkhumana ka monna tlo mo rekela nama baba bana ba ka a re nna mosadi wa kwa tlo kgona ke thekela nama la ke setse ke tlhokofetse ka re nna le ena ro nyalana a sa kgona o sepela ha sa kgona o hemelela idio o di o tshwana le ngwana a nya ko ya kae ke tlame ke mokuke ke mise ko ha nya ko ya kae ke tlame ke mokuke ke mise ko ke dire bjana nna le ena ro sae a kenya gore o sa lo sokola le bana baka ka re ke a ba tseba gore batho ba gesho gona ba bjana but lo tšea ba o beya patene le bana mola nna ke berekile boimaka a ga digomo ke direla bana baka ge ke motshwaga letsogo matswai a tonya preparation ya bona ya polokone a zange bang involve remember gore mmatswala ka ke masione ra bolela ka family le rena ba tsana ke re ke sione so on Friday younger sister ya tsamaya nna ne ke sa tsebe gore na o ile kae matswala o etla ka kamoreng ka phone ore nna ape ke feleditše ke romela ngwana ka gore a ye mothong a ye a yo tlhatlhoba ka re nna ga ke nyake go bolokela ngwana ka leswiswing ne was surprised gore bjang because le masione and then okay so ka ge a ile ngakeng go diragaeng a ra wa ba tlile founana bjale ba nyaka go bolela le le phone like one of the tenant mpotša gore gape ba changitse diloko a sa tswale mmoloka a swa bolokiwa at all ba changitse diloko tsa ko RDP ba ntshitse diaparo tsa ka ba ntshitse mpete le diaparo tsa wa apariwa fela tsa ka le bana ba di tsentshitse ka roomong ka re ai wa tseba ke ne a kenya ke go rengwa ke tlhogo ebile dilo tse dintšha ke ne ke dutse ke di labele ke ne ke di expectile gore fela di tlo direga so ke tlo dila le tsona after this a zanye ka ba botsisa ka formula as if a ke tsebe selo Friday awa stopo sa fitlha botse Saturday from ga o ile tlhobewa fru ke tswile a ba re tlisetsa metsi a tlhapa ke nna ke emeletseng ka nyaka metsi ko ntle